Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamankole College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza by'abafere. Kale ano ssaawa iki ne wafugiriza ekintu kituufu. Kituufu se n'asanyukire kuba n'adabu. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale sita emu mukaaga ttaano sita munaana 0 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Ekiro kisisire kirije Rose from Nempaka sheshe karonji Para Rose spring na Rose from Ejini biti Dokuro busas mukashesh Nikukuma sajimba mchiro chuna Wera renko mwerere n'umufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubyamaje kigambe bakwecho rukwena Rose from ensiyebero tobirungi Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni. Wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywede ku mpenkoni. Ukakasa. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wakinkorire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications on mashomonka, Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena Diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu.
Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ninga not mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na cyosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampenzi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Agacencwire geshwekeki Hayes Recruitment Agency ekitongore ekiri kutwara abantu okukora omu mahanga gaheru batandikire okushashura bobona abari kubasindikira abantu ngo bababonere emirimo mu mahanga gaheru eki kikozirwe nk'omuringo gumwe ogw'okusiima na n'okugaruza abantu abatwire nibabahagire Gemermo rukweyongera mu ihanga erizoba bakozi abarukurenga 2 batwarwe kitongore cya Hayes Recruitment Agency okutunga emirimo kukorera muri United Arab Emirates nga nebaza katonda Hayes kubanga yatuwa offer eya 2.9 input kuna registerinjire ekirungi kashanga bige byabusha cyo kubanza nimanza kusima ruhanga abwa Mr Boaz ukureta company nunjeje njagala kwebaza katonda kura Hayes company na gisisinkana online ngandi ku Facebook uko kubanza ngandi mu kibuga kabare nyoto nintungamo najimali mu kibuga kabare najimali mu kibuga kabare na trying ku following aho up olunako lwasoka okutuuka wano ku Hayes najja mu Febu nga 5 muguno omwaka Hayes Recruitment Agency nebakuratereza abakozi babo abo barukusindika omumahanga gatari gamwe na gamwe okuhamya okubari n'emirimo yabo okwera kutambura tribe yona iza omuntu ahakuruga hona kandi tukubasa kugezaho ntureba abana turi umwana ubusobozi we nabasaci mukuru w'ekitongore eki Boaz ahabwe yashobora habika byemerimo eyibaru kwabantu abaru kusindika okuza kukora heru ikenga Hayes turukwemanyaho no kugira ngo emirimo yitu nitugitambura tubanza tureba umwana haru kuza kukora omuntu yenna referring omuntu ku Hayes tugenda banga tufuna chebaita Hayes reference rewards nga omwezi bwe gugwako tugatta abantu bonna bosindise ne tudira percentage yo nefuuka mu sente
then n'olyoka ofuna sente ezo buli luvannyuma lwa mwezi. Ekitongole kikatandika omwaka gw'2007 kandi biina amataagi okwetooroora ihanga lyona. Gasha kwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala. Jimmy Muhumuza omuri Kampala tugumiza muri Agacencwire owabireho omunyeshengyera bwa district y'Isingiro omu Parliament y'Ikumi. Justin ayebazibwe kashaija erizuba yatongozaho campaign ze omu butongore okwatira NRM bendera nk'omwenyeshengyero kazi abwa district y'Isingiro. Omukoro gw'okutongoza campaign z'okukwatira NRM bendera omu karoro ka primary. Justin Kashaija ayebazibwe yagukorera ha kicayi kya Kabingo omu district y'Isingiro. Obwire bwekine n'abakebeza kansa yanyu nenda n'abakebeza kansa y'abashaija nashomesa abana banye by'emikono nashomesa abana nabaha basaries naza mu marwariro natamwa ebitanda n'emifaliso. Kashaija yaraganisa okutunguura obuheereza obw'aba bodaboda arikubaheereza za roni z'amagoba make okuhwera eminyeeto n'abakazi otiireho n'okutunguura eby'amagara. Omukoro gwahikwaho abeshongozi abarimu Jose Chameleone, Ray G, Ed Kenzo n'abandi abashemeza abahagizi. Omugandi abaziire bashabwa kufayo okushagika eby'obwegese bw'abaana baabo ebyagambwa imembare ki aha mukoro gw'okuhayo ebikwato aha beegi ba Kakoba Mozarem na Bishop Stuart Demo Primary School. Twine tubagambira abantu ngu turi aha nshonga ishatu okubinga obworo okubinga obutamanya okubinga n'endwara omu bantu mbwenu eriizooba omu kubinga obutamanya twagumizamu n'ehururu eyo kurenga twakwatiraho amashomero na muno n'abaana abokuruga omu maka agatine entaasa yahiguru munonga abo tukweta mu ruzungu humble families abari omu mashomero gitaga UPE so turi omu hururu egyo yokurenga tubayamba abazire babo tubakwebasa bingi so setisingezi nabasa kuba nazireba nk'ekintu kyarayisa hariwe abo kubayikana foni konkitu abazire bitu bakuzibasa kandi y'enshonga y'abatura okongera entaasya y'amaka gaabo tiyagigurusya misho tumaze tugabira secondary school zibiri muri Katukuru St Peter's Katukuru twagabira City High School twagabira n'irindi ishomero bakweta St Patrick Primary School nayo muri Katukuru secondary school twabahereza textbooks eza new curriculum. Ekiri kintu kirungi munonga kandi twamusima twamwebaza kandi saguza mutumwebaza munonga. Nde Edwin Ram na Aneta Tukunda. Umakura gandi abamogo bakwatanise n'abanyamukagwa abandi batongoze enkora eyo kutunga amasimu ga smartphone kwera buri muntu okutunga esimu ekigenderero kwera abantu abarume eminyeeto abeegi hamwe n'abavugi ba bodaboda n'abandi. Okutongoza Mogo smartphone loan kwakwerwa hari Acacia Hotel omurembo rwambarra kandi kwahikumwa abebembezi ba Mbarra City batari bamwe na bamwe n'abashubuzi. Douglas Chikonyogo omugambirizi w'ekitongore kya Mogo nashobora habwenki bizire n'enteekateeka egi. Twakizuula nti emirimu egisinga mu Uganda olunaku olwaleero gitambulira ku nkola ya digital ate tewali ngeri gy'osobola kutambulira ku nkola ya digital nga tolina ssimu oseerize. Abantu abasinga bafuna obuzibu okufuna amasimu gano olw'ebbeeyi eri waggulu nga kibeetagisa okusondera ddala ssente okumala ebbanga eriwera okuzifuna. Kituva ffe ng'abamogo tuzibatuuseeko. RCC wa Mbarra City South yahika mukoro ogu kandi we yaba omugenyi mukuru. Kino kijja kuyamba mu by'enkulaakulana, kijja kuyamba mu by'obusuubuzi, kijja kuyamba mu by'empulizaganya ne mu bya security y'ekibuga kyaffe okuba nti abantu balina amasimu amalungi agakola ekyetaagisa agasobola okubayamba mu kukyusa obulamu obwa bulijjo nga bazimba ekibuga kyabwe Mbarra City. Bagira ngu omuntu no byakobaine emitwaro 6
naenda smartphone natahana, and that's what we are doing. Omunkoreji ba customer baza kubana bashashura percent ya 28 ahasumu yona ibarukwenda kandi ezindi bashashura mpora barukushashura shiringi 8 zonka buri zoba gashakwa na Good Fatuma. Ari na Good Fatima abavuji ba boda omuri district ya Shema barabwirwe okuma ebihama bya ba customer babo nko muringo gumwe ubwo kutereza umurimo gwabo. Roha mukoro go kurundana sente zo guritaka no kuombeka echombeko cy'aba boda abari amasha boda association omuri Shema district. Boda batahi banje okuvuga boda twebwe amasiko tukubura cyo gukora ahakwa yine birunje bitizire ki ebitukozire avuga boda ngo 2024 ngani vuga boda ngani nje forujira mbarra kandi atobonke nyonka kurako na juvugira mbarra mbene hata ba boda mishogayi ebigaru kureba na namatugayi ebigaru kurra tibyakanwa kanyu kashemeye kugira ki gamba aba boda babekozeremo umurimo bagura entebe na tenti zo kupangisa kandi bendo kombeka echombeko echo kubatahiza nimbaza contributing yatwongereraho kama nabahereza umugisha abo kuba vision yitu no kugura ahita abase kurindira ibintu ebi kandi akabaho bute ukwetungura haza omukore kintu echo yenda mukwate bitu kabishatu mutagiyewe cyabahindure bambe mu kigombeki miliyoni 12 zirundinwe kandi baza kutandika no kugura itaka omugandi bakuru b'amashomero n'amakanisa gari hansi y'obureberezi bwa Ankore bashabiro kutamani omukwimutya program ya Girls and Boys Brigade ahandengo zona omurimo gwa Boys and Girls Brigade akushera munonga kumanya ebigendero bya Boys and Girls Brigade kandi abana bayigisibwa na nabantu abakuru minyeto basimarahanga munonga ahabo mukoro ogu go kutendeka officers ba Boys na Girls Brigade abo turi kuteka ngo mu biro bico mission bija kuba commission ne abo kuzekera ahabureberezi kurwa mu masaba deacon kuzekera mu marisa mu makanisa n'abasande school teachers ahabwa abana ngezo ngoze kutunga PhD from university. What is important is to attend regular trainings. What do you know about Boys Girls Brigade? Abasaba deacon level abo kosi aheru nundi ebiri Kenya kaze nakuru yitwazana na Kenya ni kwa kazi omwakuri wa 2019 gashaka Mike atwakire na Abdulkarim Sengendo twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi habyo bwegese nibikushikibwaho at Advanced International University nimba habara kugira ngo mwana takarikiremuka mubazurebe yargayata abamwe nisha gishomero ushanga umwana tanabera nisho atesigire choreko uniform ajire pindre choreka ngo muzireti yamure bo yanashobora akusahisho umwana nimba shaba umwana takarikiremuka urebe ko yashobora ko kuyatinda hishomero obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho at Advanced International University. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 Harimbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito tuwenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho
katochi erina obunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina kyama kyayo muhute katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekorwa bakabiriti Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba nkomuntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Amazina ganja mumpiyedo kasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyozie myenda ningora ntukosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbiza bagatereza batatiro sente zone Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni itano eyabusha Seko abadomu lwa katoli kundongozina nanywedde kano kaado vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutoolo okolola okotyongo kakwata kano muzeekano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajyani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushaje 8 mushaje bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushaje 8 mushaje bisha twitano 009 omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli mufumbi yena afaire obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmereyo akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetoolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Erizoba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa nebujumana oyizeze rukugonga ushaka ukutamba endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimbawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabita mu kishupa kimwe enganda zona zikaseranira hamwe kushara embazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo omwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Otoraro piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nko black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika kya roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha
mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 Ekirango cy'omutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'Obwegese n'Emizano kitebekanise okubara okubesere baseline education census 2025 okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero gono mu ihanga aga government hamwe n'agabontu buntu nka primary, secondary, vocational hamwe n'amatendekero agahiguru okubara oku nukuza kutwariramu abeji abashomesa n'ebizimbe okweraho omuntebekanisa n'esharaho omu by'obwegese. Ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abantu bona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okwatanisa n'abarukuza kubara. Omuringo gw'omutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abazire babeji bona okuhagira entebekanisa egi obwe barukuhamya ngo abeji nibamanya obubazirwe bine namba y'endangamuntu narishi learners identification number okumanya birukukiraho terese mwezi 0772 93 36 28 narishi 0773 78 91 byarangwa Dr. Chris Mukiza arikukurira ekitongore eki kya Uganda Bureau of Statistics. Your content, your kids are back home for holiday, but then it's not so good. Turning there, Declan Rice equalised. DSTV ne kwanzurira ka wiki akaburyomwe hatu no basakushashura DSTV aburi wiki hazoshemererwa umuzano bwo kukunda ahashirinje ku 5 urukushashura biro mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebera kushemeza DSTV nerebererwa Uganda Communications Commission. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shame. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling play of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagai Lembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Agacencwire ageshwekeki abatura abo muri Kashars South muri district yambara bashabirwa kutora nabebembezi abarabaretere ntunguka okushaboku kwirwe yo Boaz Tame ko bwisho obwabire nayi muri kirabanyambara bwanyuma yo kwehanditsa okwesimbaho ngo munyishenjero ahabwa Kashar South bwanyuma yo kweza kwandikwa kandi akikirizwa kwetsimba hantebe yo munyishenjero wishaza rya Kashar South Boaz Tame ko bwisho hayakirwe n'amashemererwa ubwo ari kutaha mu district G.
abatwetorire mukashara tutwine mizi abandi nabagiha yabatubyo mu rubaju ikindetire nahagira tame bowazi gashanga shomere aine bigize yishatu aine ni akamuto aine size ringanire aine tekateko birunje byarugabana n'abantu byarukusharinga n'abantu kandi areba na program ye yayire kashari ko munyakashari erunungi omugani makuru abahagizi nyamwingi bayaciro babiri nakora na polisi ya Uganda AIGP John Ndungusengaruye omukitinisa bwa nyuma yo kwicizwa kwesimba okuba omwishenjero wa Kinchizi West. Program ya government niyo kandi ngo parliament iri kwenda mubagambe niza kugubaha kuko bandi bari kugeta muno bari soro ko muhanda tu otira rakora na security ya Uganda yona nangwati ya Uganda yona aturna ibembera amahanga 18 kandi ari bwebembera umushonga security so nyina kubamiza kugira ngo mukore namani atakajirwa bakanga atakajirwa batinisa security tujine iri kumara ngariye yasima abantu abo bahagizi ukuyija bazo twakambise abatina niwe ubugwire bamanye uko bagaraga bugari uko barabindi amakora gagasha kwa Aidan Bataringaya na Hweza Wilfred. Mwebara abanyamakuru bitu abatura abo muri district ya Kakumiro berarikirire ahabwo bushuma bw'amataka uburkweyongera bwira bwasheshe. Glorious Chomendo mutura we cyaro cya Buhonda egombora ya Kisita district ya Kakumiro no mwabatura bari kurara batabyame emtime behanikire yabo butagira hama amataka gabo no kutinisizibwa kubinga amataka shaha yona kutwatira le kibanja ni jana azalira ho abana twagura kibanja tura mu wa mazara iso turakozesa twagure kitu kutwamazire kugura kitu twagumuhaho hakibanja turakikozesa twirendagano yitu endagano twagibika hagumira hejuru taragwa habwo kubendagano turamangu niyo urayijara kwa kanisura mwereke endagano omwaka gwo 2015 shumayo shanga bariyo basa hariho wasahire taha mukambabuza abana banje noho wasahire kunungwito twasahire yo turamanyo wasahire Glorious nomshija we nibagomerwa munongo kurebereka yabo abwo kutino kubine emberejo ejerizo kututa mu mbanda mati tutungukire habwo kuba amushija kuba amazire kugwanira yo mabengere na polisi ya Kisitera bimanya bamwe abapolisi bakashaba kuhindurwa higuriye ijo mishango kuhoza buri shoka za kurira nyensa karengu babagira mutazo yajyanyu biri mu koti bagarukayo twarugireho twaza mu go kuhoza shumanye zera twaguze mbuzi twaguza poroti twatwine poroti Kisita twaziguza ente twaguzire ente twaziguza turi kuza mu kote rya koti tijyanguhi personero siwana ubwatehuriye kwegesa abantu kubine kutunga byapa by'amataka gabo negendo misho kandi baza kutandikana imyanya nkabuhonda omugombora ya Kisita egombora ya Kibijo bwanswa hamwe nezindi etakasite baliriko sibe balirimirako tebalinako maka nenga bebalina ebiki ebyapa kati abantu abanyolo n'abamawanga malala bakiga bakya bali eno nga tebana Uganda abalina ebyebanja ku ttaka lino ne basigala mu mbeera ey'obunkenke ate kati bususse nnyo ennaku zimabega tebwali bungi abataka batwire byali habunkenke batina bari kuteekateeka ngu obwira kuhika bari ababinga konka ebizuba twatunga okulumwa ku Uganda Land Commission abakomishona bari ahantu batugambira ngu kutandukana n'urwakana baza kwija bigure empenda bagaruke ba surveying ebibanja bya buri muntu oyine kibanja ekiri aha block eyi batugambira 2028 naija kuba natunge cyapa omungaroze abasaveya ba government batandikire kupima amataka kandi abaturani bashabwe kwatagana nabo okutambuza omurimo gukurungi nekisinga yo kwalubirira abantu baffe Eliaka Center ko kukyusa amanyo gajja mu ttaka lya government mutaka amanya ettako dijja amanya ga government ogassa mu manya ga buli sekinoomu abantu baffe abamu ne busende bwe babutono 5,6 eri abantu gye bagayala ne batasasula sente zo mu budde n'olwekyo ate nga twanjagadde ebyapa tubigabe nga biwera kubanga n'abantu gavumenti byagala okuyamba bangi
mwahora ngo ibintu bine oruyombo ebiri mu koti ababo nibaza kusigarira nyuma baza kutusherereza kutunga ki ebyabo hatariho development y'umuntu yo kugira ngo kabase kukoraho ninga ine sente zo kubasa kuombekaho na flat adatina kuombekaho flat aine sente zo kubasa kuteka henkurakurana nko kuhingaho nko mwani konkatina kuhingaho mwani. Amakuru agashaka Thomas tumwebaze. Tumwebaze Ministry y'Eby'Obuhinzi etongweze Cooperative Society y'abahinji b'omwana mu district ya Ibanda kandi rya hansi y'ubureberezi obwa North West Ankole. Ekibine eki kigenderire okongera hamutindo na n'obwinji bw'omwana omucangeki. Jime Baruku orukurra ofisi ya Commissioner o Ministry y'Eby'Obuhingi n'Oburisa ajwekire Minister Kano Bright Rwamerama omukutongozaho ekibina ky'abahingi b'omwani ekibanda Golden Cooperative Society kandi omubutumwa bwa Minister ayorekere oku Ministry egi erikwija kuhwera Cooperative Society egi okukiriza ebigendererwa byayo. We talk about increasing coffee production. You have talked about seedlings. We talk about marketing, value addition. We are talking about support for washing stations, machines. Cooperative Society egi erimwe abahingi bari kweshumba omuri runana kurugo muri Ibanda hamwe na Kitagwenda districts kandi eri hansi y'obureberezi obwa North West Ankole Diocese. If you want to do good trade, join a cooperative. Health, social inclusion, these are things that come with cooperatives. So, if as a country we are short of certain things in health, job creation, social values, social inclusion, then it is the best time to join the cooperative. Omwani ubyaro kuza kufanchaka hakonyo witari mwana kubyabire nkaga tanu ndakazirwa ebitiri mwana biryo biriyindinga omwani ushanga umuntu nahe wakurisha ras. Bishop Amos Magezi nagira ngo kigendererwa ekyo kutandikaho ekibine eki no kubinga obworo kurabira mu kukanyisa obwinji bw'omwani hamwe n'omutindo gwagwo. Namazima twakitongoza nk'obureberezi konkanisha amadini gona abantu abakuteekateekera omu madini hati mu musigire nyimwe abo kuba entunguka terikuronda dini entunguka tekuronda Ruganda entunguka tekuronda kigombe ky'obutegeki. District y'Ibanda etwire neshohoza tani z'urukurenga 150 ez'omwana gusire buri mwaka. Gashakwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe twazo makuru agebyemizano timu z'amashomero ga senior ku rwo mucange ca Ankole zarazishire ahari rubare secondary school umuri district ya Ntungamo okwetekatekero kuhaya no mu mpaka z'emizano ya board games 2 amashomero nigija kuhaya haya remizane zi erimo kubaka volleyball ompira gw'ebigere handball woodball dance sport hamwe na n'endijo nyingi. Mucanga ca Ankole chona giza mpaka za board games tu harumwe muzane tagiye mwenemwe za volleyball za netball tire muza handball tire muzane myinji munonga kandi pakezi isa kuhindira umwishimiro rubare secondary school muri Ntungamo kurugeri izoba akutambara kufika aha Sunday amashomero minji ahingambira izire gashiro mwanya oku kandi district zona zazwekeza iriho district emwe ya Bweju kandi tekateka ngu impakezi niza kutambaraje kandi amerwa Sunday gusa kugira champions ninga shabarasinge mu mpaka zitari zimwe na zimwe. Tijo mu tournament ya Ntungamo with two teams ya dance sport hitru champion yihanga yon last year tukaba champion tuine under 16 football and kurgashe ma district I was the champion, so I hope na tuijaho muri Ntungamo ugwa under 16 teka gusinga kare ago ngo makuru agutwa kurundanira kandi agutwa basakusyaho ahabwe kireki wabanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian orumo rwo bubonero twendeze kurara kurungi.
eshaaha zaba 3 z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Some challenges, as people say, especially from the opposition. So we want you to assure people that the vaccine is good. Of course, we try. Then I also wanted to, now that we have religious leaders here, you can use the airtime that we get as office of the president. I think all districts have that airtime. So even in churches, you can spread the gospel so that we have people immunized, because we want a healthy population. So now that we don't have much time, because our expectations are in you the technocrats, so we want to give you ample time so that you tell us what we want here. So I want to take this opportunity